Twari tuje kubona n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba n'umukuru wa Union Africaine tuje gushimira igihugu cy'u Burundi ko gikorwa cyiza cyabashe gukora mu gihugu cyacu ariko cyane mu ngwano zagiye ziba mu karere tuvukamwo twebwe nk'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Tukaba twari tuje gushimira leta y'u Burundi hamwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ku ntambwe ikomeye babasha gufata kurengera ubuzima bwari mu kaga bitewe n'intambara igihugu cyacu kiriko gicamwo zatewe n'igihugu cy'u Rwanda kandi gikora cyitwaza izina ryacu ry'abanyamurenge ndetse rimwe n'izina ry'abatutsi mu karere. Tukaba twari tuje gushimira leta y'u Burundi mu by'ukuri ko turekonesa tuzi neza y'igihugu cy'u Burundi babashe gukora kandi bakibandanije no gukora. Tukaba twari tuzanwe no gutanga iryo shimwe riri ku mitima ya benshi ariko batabasha kugaragaza. Tukaba twishimiye kubonana nawe, umubonano wacu nawe mu by'ukuri w'ingirakamaro kwari gushitsa iryo shimwe. Ikindi no gusaba ko n'ubundi babasha kumuza gutwerera amahoro mu karere tuvukamo. Tukaba twishimiye kubonana nawe. Icyo nicyo cyari kituzanye kugira ngo tubashe kumugaragariza ibiri ku mitima yacu, ibiri ku mitima cyane y'abanyamurenge baba bari hano mu gihugu cyangwa se muri iki gihugu cy'u Burundi, abari mu gihugu cya Kongo naho duherereye natwe mu gihugu cya Amerika n'ahandi hose hatandukanye. Turarekonesa byimazeyo iyo nkunga, ubwo bufasha, iyo neza y'u Burundi babashe gukora ku bwoko bwacu, nicyo twari tuje kumugaragariza. Kuri ibyo bihuha bimaze bikwirakwizwa bivuga yuko leta y'u Burundi ishaka gukora jenoside, ishaka gukora ubwicanyi, ahubwo ababivuga nibo babiteguye kandi bagiye babishira mu ngiro. Ni kenshi leta y'u Rwanda yashoye ubwicanyi mu gihugu cyacu, ariko yitegura ubwicanyi itegura nabo izabushiraho, izabutwerera. Rero kuba bavuga leta y'u Burundi no kubera ko yababuje kugera ku cyo bifuzaga kugeraho. Ntaco na kimwe dushinja leta y'u Burundi. Turekonesa neza yabo, amahoro uno munsi igihugu kiriko gihumeka cyangwa aho bayoboye ubwoko bwacu buri ko buhumeka, tuyakesha leta y'u Burundi hamwe na leta yacu. Rero ubwo bwicanyi ntabwo tuzi buvugwa yuko niho tuvuka, kandi nte twubwirwa n'u Rwanda yuko u Rwanda sibo ruzi ibiberi wacu kurutaho tuvuka twebwe. Kandi sibo bo tugirira imbabazi zo gutabaza ngo baradutabarize. Twe twenyine dufite akantu dushobora gutabaza. Twafite ababyeyi, nta munyarwanda uri hariya, hari abanyamurenge. Twishoboreye kuba twavuga. Rero nta bwicanyi bukorwa na leta y'u Burundi, ahubwo ni neza. Bakaba barakomye mu nkokora ibikorwa bibi n'ubwicanyi u Rwanda rwashoye hariya kubasha kutagera mu byo kuko babiteganyaga. Yego barishe ariko none ntibaturangije. Rero leta y'u Burundi yabasha kuturengera n'uyu munsi amahoro turiko duhumeka, turayakesha leta y'u Burundi hamwe na leta yacu ya Kongo. Aya mateka n'ibi bibazo bigerekwa ku Rwanda birimo ubugome n'ibinyoma byinshi bingana, kandi bifitanye isano n'amateka yacu. Ndabaha urugero. Muribuka intambara muri Eastern Congo zigitangira, habanjeyo ingabo za East Africa. Zimaze iminsi, by the way, mu ntambara za East African Community, mu ngabo za East African Community zijya kujyayo, habayeho kuvuga ngo u Rwanda ntirugire ingabo rutanga muri izo ngabo za East African Community kubera ko Kongo itabishakaga. Turabyemera pe, turababwira tuti rwose ntabwo u Rwanda rukeneye kujya muri izo ngabo, tutahubwo
nimutugirira neza izi ngabo zigiyemo zizafashe gukemura ikibazo cyacu kiri muri Eastern Congo, ikibazo kireba u Rwanda. Nabyo mu byo muzitaho muzabyiteho, birangira bityo. Hashize igihe gito barazirukana. Congo, leta ya Congo yirukana ingabo za East African Community zitarimo n'u Rwanda. Ariko muri uko kuzirukana, Congo hitamo kwirukana abandi, isigarana abandi. Mu we yasigaranye bamwe, isigarana ingabo z'u Burundi. Biravuga ngo ni musigaraho, kuko bari bafite ubwumvikane bahuriyeho, nabwo bufitanye isano n'amateka yacu. Baba barambutse bagiye gusaba ingabo za SADC, barazizanye. Birukanye za East African Community, bazanye iza SADC. Ariko hagati aho Abarundi basigaye batangira koherezayo izindi ngabo ahubwo nyinshi zigenda zisanga za zindi zasigaye. Rero ikibazo rero gihera kikaba ingorane kikaba kinini. Uziko nafashe telefona perezida w'u Burundi Ndayishimiye, ndamubaza ingabo zari ziri mu East African Community Forces mu Eastern Congo ko bazirukanye, u Burundi bugasigara, hakaba harimo kuza iza SADC, u Burundi bwagiye muri SADC. Atoya, mwasigaye yose kubera ko gusa muri inshuti za Congo mushaka kuyishyigikira mu byo ari byo byose bakora. Avuga ko nyine Congo yabibasabye ari inshuti n'iki. Ndongera ndamubaza, nise ko ndeba hari izindi ngabo ziyongera nyinshi zijyayo kandi zijya mu majyaruguru yacu. Majyaruguru yacu Abarundi, ubwo yarabanje arambwira ngo bafite ibibazo bikomoka muri Congo by'umutekano wabo. Avuga ko biri mu majyepfo hariya za Uvira n'ahandi hose aho ngaho, na za Minembwe, ngo niyo mpamvu bagiye muri Congo. Nubwo ese Minembwe, Uvira kweri mu majyepfo, mu majyaruguru murajya gukora iki? Za Goma, za Rucuro murajyanwe n'iki? Arambwira ngo ninde wakubwiye ko dufite ingabo aho ngaho? Ndamubwira nti hari ababimbwiye, ariko nanjye nabyemeye kuko bampaye ibimenyetso. Ariko ntabwo nari kubyemera burundu ntabanje kukubaza wowe ubwawe ngo numve icyo umbwira. Atoya, barakubeshye, tubakubwiye yarakubeshye, ati nta ngabo zacu ziri aho ngaho uvuga mu majyaruguru yanyu. Ndamubwira nti ni byiza rwose, ubwo wowe umuyobozi w'igihugu cyawe ubimyibwiriye, ubwo ndabyemeye ko mutariyo. Ntabwo hashize kabiri, ndetse benshi bafatirwayo mu mirwano. Hanyuma hakurikiraho inama z'abayobozi bacu mu Rwanda, mu Burundi, kuganira icyo kibazo. Abandi bagashaka guhakana, abandi bakabereka bati se noneho mwihakanye n'abasirikare banyu ntimukibashaka. Tugira ngo ahubwo turebe uko twavugana n'ababafite hakurya hariya, bababahe mu batware, nabo mwabahebye ntimubashaka.
kubera ko bafatiwe aho mwahakanye mutari byaho biguma ari urujya n'uruza. Now ibyo byose rero hanyuma niba mwibuka ahantu za Warikare hari imirwano yahabereye ndetse abantu in fact aba badufashije kugera kuri aya masezerano baradusaba ngo dukoreshe ubushobozi bwacu dusabe bariya bari bagiye za Warikare n'iki bahave noneho bahereho bashaka uburyo bwo kumvikanisha abantu ngo twinginga bahafashe barwana hariya hakurya FCM 23 barahava basubira inyuma. Bakimara kuhava barya ingabo z'abanyekongo ziraza zirahija zirahafata. So tukabwira izi nshuti zacu badusabaga ngo tugire intervention kabwe tusubu muzongera kutubwira ngo dufashe tubikore kandi haba ibintu nk'ibi ngibi bijyaho nanone urujya n'uruza baguma biganira bati tuzabwira bariya tukavuga ariko barahera aha barakomeza barwana n'abo twabwiye ngo basubire inyuma. Ibyo byabuze uko birangira biba uko byahindutse nyine gutyo. None n'uyu munsi rero kuba ibintu byabaye mbere y'uko tujya gusenya amasezerano na nyuma yaho bigakomeza bikavamo ibyabaye muri Uvira n'ibihumbi by'abarundi bari muri Uvira bari muri ibyo bice bya za Minembwe bagiye za Karemi bagiye za Kindu bagiye Warikare bagiye za Kisangani bafite ibihumbi birenga 20 by'abasirikare. Ukibaza ariko abarundi bangana batya izi ngabo z'abarundi zingana zitya zagiye muri Kongo hari chaos iriho bariho barashaka kwica abantu muri za Minembwe nako barabishe birirwa bababombinga na za tirare na drones n'ibintu byose. Aba bantu ku isi birirwa bavuga babaye erega abantu baratakambye haburu batabara. Ejo bundi izi ntambara zivuyemo ibyo navugaga muri za Uvira intambara irahaguruka y'amahanga ngo n'u Rwanda. Ubu u Rwanda tugomba kuba twikoreye uwo muzigo w'ibyo bibazo bibera muri Kongo. Ibibazo byacu biri muri Kongo. FDLR n'abandi babanje kuvuga FDLR ntibaho, FDLR ni bake ariko mwari mwagera muri mwe ntabwo muzi mutoba hafa muzagiye murebe intera hamwe bahoze n'abasirikare ba kera kuko baratubwiraga ngo intera hamwe ngo zagiye ngo ntabwo zikiriho ngo hasigaye hariho abana babo. None se anyway ubwo ntabwo numva neza ikibazo tugomba kwikorera ariko nibura habura n'uvuga ati reka ntibikoreze bombi. Abantu basinye amasezerano ni babiri ariko umuzigo ugomba kwikorerwa n'umwe. Ushaka gucisha ushyira mu gaciro we nibura uwo muzigo ntuwikoreza abo bombi uko ari babiri. Niba umwe waba umubeshyera umushyiraho ibitari ibye ariko nuko bimeze rero n'ubu biracyari urujya n'uruza ntabwo birasobanuka ariko
biracyakomeza ariko imijugujugu threats ibintu byose bivuga ko u Rwanda bagiye kurufata bakarusibanganya ntibigira umubare buri munsi ntabwo nsinzira bamwe bahamagara telefone iraje buri kanya hano bukira ahandi bukaba burakeye nkakomeza ku kibazo buri muntu wese azi buri muntu wese arakizi ariko u Rwanda rugomba kwikorera umuzigo ariko rero kwikorera umuzigo byo tuzawikorera ntabwo twabigira ariko hari uguhitamo aho umuntu agera agahitamo niyo byombi byaba biri mu rupfu ushobora no guhitamo uko wapfa ariko ibyo bakora abo babikora abo bose birwa bavuga n'ibitari byo niba bashaka amahoro cyangwa bashaka igisubizo cy'ibibazo dufite muri aka karere iyo ukoze ibitari byo ntabwo bikemura ikibazo ahubwo bizana ibindi bibazo byiyongereye kuri ibyo bya mbere utakemuye icyo uvanamo gusa nta kindi ariko njye nagira ngo turi mu nzira ishaka gukemura ibibazo kandi ntabwo wakemura ibibazo by'umwe ngo iby'undi ntubikemure ahubwo undi ukamwikoreza ibibazo by'uwo nguwo washatse kubera ku bye